Ovaj popisuje, nije plot, ne vidi ga. U papiru ima onaj poraj, mislio da je onaj. Prvo se nazad, ne stavi da. Če idem pisat će nam. Ćemo napiši. Kažem, i onaj sa papirom isto što to sjene, da stavljamo te kazne. Eno ga sliku selfiramo, no ima tu, Afrika. Selfira. Anyways. Čekaj ga još, eno ga još. Vidiš, to pol marke je Afrika. Onaj što je prosi onaj s papirom i onaj ne vidje da misli da i on misli taj tu. Onaj ide, dademo pol marke, dademo nešto ovdje vraća kroz 10 minuta, on ga i ne pozna, opet iće.